Tá an seo aniu an Madden's bar na haon luncheil den Féile agus tá atmosfér anmáin seo aniu tá an daoine seo agus tá sásta leis an obair atá deanta chur ra leis an Féile agus sílim go mé a lá daoine ag freastáil an chathair lábh an Féile ar siúl. We have 4 major nights in Bank Square Marquee. Bank Square is sort of becoming very closely associated with Féile and football, particularly Féile and Earraigh. We have 4 Men and Dog performing who are celebrating their 21st anniversary this year. We have Hot House Flowers performing on the Friday the 4th, Red Hot Chili Pipers performing on Saturday the 5th and Ceoil on the last night. So a really good mix of musicians and renowned artists. And we're also delighted to have Dick Gaughan and Andy Earraigh performing in the Beidh Grand on Thursday the 3rd of February. Mr. Brendan McCrath ó Earraigh na Gaeilge agus tá seomh ag ceú le Féile an fphobal agus iad ag seo le Féile an Earraigh fábhid is héananig. Tá an foras ag taú le Féile an fphobal fadas ó dumsa le ó buníomh an foras an áire 10 mbliain ó hin ó 1 mbliain 10 ó hin síle mbliana. Agus bhí Bord na Gaeilge ag taú leis ribh sin. Agus an fáil leis ná is in áire is Féile a hain go mór a bhaim ar an bubal hain. Pobl a bhfuil Gaeilge, pobl a bhfuil béarla an tanga ach tugann sé deisún an Gaeilge a Feirste ar bhealach an spríúil in gná imeachtaí daoine agus sin táchtach agus an Féile an láidir ó thaobh na Gaeilge. Déanann siad gach iireacht an Gaeilge a chuir an chéanna meas an chuid imeachtaí agus sin ceannas na fáhanna bhfuil muide cóstása sin a bheith orla.